سند هفتاد و سه که هستن ما واتر بیتن شدن کراچی تندی ماہی یا کہ ماہی کپی نوستگا ٹیلی گرام میں روان دا تگتی کہ تو چوبکن تو تی ریت نامہ یا روان بدے اس کو مانتی ویزا یا کویتے کا روان دائے گا بیا کویتا میں دا عرب فنڈ فور اکونومک ڈیولپمنٹ ہمشیا حمدہ جنرل منیجران بیا حمدہ گوڑا من آئیے جواب داد ٹیلی گرام بائی ٹیلی گرام کہ آلریڈی کویت ویزا من گپتا من گوڑا ہستن من ریت نامہ ہمنا گونن من وقت پیدا گا کویتا آلریڈی منا ویزا گونن تو ویزا چین مکہ منا ٹرانزٹ ویزا سائرو چے گونن 72 hours ہے ما پیدا گا کویتا غلامشن مانات کا کویتا نیما بیروت یعنی هفتاد و سه یروکت و هفتاد و سه آخرا من حق و رستان کویتا منی بیروت یلو دیگ سند 73 برازت منی سلامت بات ہے ناکو جان شما کویتا سر بوتے رندہ گوڑا شما واج کارا شما را کچا کار دا تو شما کویت بارے ہما گپاں بجنے وجہ کویتا واج کارا کہستین دو کمپنی جوڑ کتگا گو کویتی مردمان گو ہورا شرداریہ یا کمپنی نامہ شرکت طارق نصر اللہ للتجارة العامة والمقاولات و زگیہ کستن انڈسٹریل کمپنیہ انڈسٹریہ شرکت صناعات الشباك الحديدية مناوشی علی محمد کستن تو کستن منی اسٹاف کستن ہنی فی الحال کم کو بڑے درچہ ہندوستان میں لوٹائیں تگن ایشاں کہستن مالوا کہستن انگریزی ہیں و تو برو از ہمیں عربی کاغذ ماغذ قائم تھیں یا ٹینڈر مینڈرن کاغذن ایشانی ترجمانہ بکن بیدوے و کا ٹرانسلیٹر مانگو کہ بیا بانوا چوشیں و انگلیشا پول و نیان ٹرانسلیٹری نیان گوشی منحوزارہ بلے تو عربیہ وانا گلک درستان ہے او دا اسٹاف کے استن سیکریٹری مٹری دروئی انڈیا نا تو آیا انگلیشا گشان کرے آ ٹائپ کرتے سرپد میں وہ انگلیشا چیزیں ٹائپ کرنا تو آیا عربیہ ادارہ تو کا ادارہ درو عربی ادارہ ہیں آیا پدا عربی تو کا ٹائپ بکھنا بدے او کارا حل لائن وہ مڈی کاروبار ٹائپ کرنے گا ماہری مرد بھی نیا گوڑا مشتا ٹائپ ریٹر کی گیپ تو ہما لگ سرا ٹک 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 دنگ چو سکے تو لگتا میں کمپنی کارا سرپد میں او دن خدا ترنیکی بدنتین دا صدام جنگا دا ہمیں کمپنیاں تین کمپنیاں کار کو او پدا منی آلا منا کچو یادن ہشتا دو یکا ہمشن ہشتا دو ساری منی آلا مغاس کستا ہنگو دا شمع گندو گدارا و العینہ و پدا ہمشن توچا العینہ شتا ملکا و ہمشن آوک بیتن دانا ترکانی آزمان گلتا دانے پاسپورٹ بارا بروچا کم بیتا میں پہ میں دوزی دازیت کھتے
گڑمشی تو ویزا وغیرہ مگو تقاصر بوے مروان دات کتن تو پدا توات کتے دا سند نو دا ماشما درو یا جاگا تین لندا کاروارے صدام ایواج کر شپی شپچا ملکا در کتن کویتی گڑا ما شما آکسے تو وسیع چطور در بیتن شتین برای آیا چه ساری گڑا منی جن کو ہمشے پدا کسو تو کا کمتی پد دیم بے ہفتہ دو چارا ما چوک پدا لوٹائیں تا کوئتا گڑا موتی جن کو ہمودا کوئتا اسکولان داخل کو کہ پچھے منی دلو واحد ہمشہ کستن ما آگا تعلیمی نوانتا بل من ہوتی چکا و تعلیمی بدیان گوڑا دا سند 88 ہمشہ منی جنکو ایف ایس سی خلاص کو تو ہمشہ نت کا ملکہ و شکریں کہ ملکہ کراچی آت کن وہ نو دام شے صدام ملک چپی کت گپتے ماش مدرو ہما گندے سن 47 پاکستان اور ہندوستان اچھے جنگ زدہ مردمہ ہوتی گردو سربانا تن تو اتکن ادا کراچیا رامشے منی میں شمئے درستانی میں زامرانی کٹمے و تی بم پشتیان کٹمے اچھو پی ٹی او جنتا کو میں سر بانایا اور ہما پور سر ما پہ یاد گشتے ہیں عراق بارڈر یا لوکت ترکیہ بارڈر نی کویت نندگ دا سند نودا یک دور ہمیں بھی وا دورا حالان گل رندہ شمارا دیان جی ناکو جان منت واراں کہ شما وتی بصرہ و بغداد بیروت تا کویتات کو سر بیتے تو کویتات ہمی کمپنی کا کارا بیتے گئے دا ایک واجکار وکیل و بیتے گئے یک قسمی منیجر ہم بیتے گئے شما عربی ہم ٹائپ کو تگو ہر سٹینڈری و ہر چیزے کے یعنی دا کمپنی تو کا بیتا درستان ترا جوس کتا گو بیج تی جوستا یعنی آہاں اچکاری ہم نہ کتا لازم خرچ میٹنگ تو کا ترائش ہم لوٹائیں تا تو بعضیں مردمی وتی قوم راج درآمدانی بعضیں ویزائے در کو تک آوہدا بعضیں مردمی کویتا بھی تک آہاں ویزا بہا کرتگم بلے شما ہندوستان مردم ببا یا بلوچستان تیوتی سیاد وارث ببا تو درستان ویزا در کتگن تو آورتگو کویتا سر کتن کہ یکی اولی مرتم منی جن دیں کہ مچھی ماں متائی برکت آئے دا کویتا آیا آچے سبب تا کہ آدھگران زار گفتگو وجہ شما ہستیں پا بلوچ راجا پوتی قوما یعنی ویزا بہانا کتگا آکو جان سبب تا جیتے منتوارا کتبرا بازین صفتی ودادات کے منیجر و ایدگر و آدگر بیتگے جی خیر ما منیجر نبیتگان بلے ہاو من مشاورتی یک ممبری بیتگان کہ واجکارا کہ منی چک سالا کار کتا واجکارا گو ما ہمیں گوشتک منی مالک سیٹا مالک و رب العالمین وطن کہ تو منی یک پیملی ممبر پیما یک ممبری یا چکی ہے
اینچو سالا تو میں گورا بیتگے وہ تی پد دکسی ہم میں گورا بیتا مراد گمشاد مذکر کیسرا کو شما قابل ستائش ہے و ایمانداری مردمی ہے. من کویتا یلوکنگ روگایان کہ سند 81 کا ہمشین منی برات و صدامہ پھانسی دا تو کشتی و صدامہ وتی ناکوزت کے بحرنتو کا بحرنہ یا ہم دا کویتا بنیلا کویتا جیو وتی حقیقی ناکوزت کیا بلائی مخالف تا آت کو حمزہ آئیے قول مردگان چکو بل مائدہ گوشیں ISI یعنی استخباراتا حمزہ کویت تو آت کو کوشت من نی کویتا یلوکن گو روگایانا لندنا او تو ادا کا یک فیملی ممبری من گوما او میں منیجر وغیرہ تاکید کو تگان کہ ہم لوگ میٹنگی چیزی بھی مشاورتی بھی ترا شامل کنن تو ہر چیزی ترا جست کنن تو زانے کی شرین اشتو کا اشانی گوچلیے شک نیستین و ہاو بکن اگر گوچلیے و دیگی چیزیے شک ہستین و نام بکن و مارا حالے بدے اس کو تو منی بدلہ حمزہ کمپنی آئے مفت حاضر وجد میں چمہ و ہمشین صدامہ کے ملک گیپت و ملک گرگا بعدم یا ملک گرگا چ پیشتر تو گپی کت کے ویزا بہاکنا گوئی دیگر آدگر تو الجان پا بہایا مردم گورا بہا بکنانے آپ بیچارہ کایا ہوتی باتیں کو پتے کو ہوتی جن چوکالی مستقبل واسطہ کہ ما آئین واسطہ ذرے بکٹن روان بدین اگر میں ویزایا بہا بکنا ہمیں ذرہ منا بدیاں تو دلا تو کا بد دعائی بدیاں گوڑا ما ہمیں بہتر سمجھتا کہ ویزا بہا کنگا چھ بہتر علی محمد تو چھ خدایا بلوٹ خداوتی مدتا کنتن تو ویزا بہا کنگا تو سیر نبے انچو کو بازے مردمیا ویزا بہا کتا گو تو دیتا گو نگن تاتکا گو آتا چگا بیتگا بلے خدای گو را شکرین من وتی کسوار سن تو کا دہی دواز دہی میں وتی دم گئے یعنی سیاد وارث یا درآمد یا منی سنگتانی وتی سیاد بیتگا من ویزا انچی منی کمپنیا لوٹتگا کارا پاتکا چیزی کمپنیا کا کار کتگا چیزی وقتا کار نکرے ما دننا کار درگے جین ما وقتا شر رہے بل ما ویزا در کتگا چیزیا کار کتگا چیزیا دننا کار کتگا مگر ای لالچا ہیچ لالچے من ابوک خلچاتا اللہ تعالی وقت رحمانے و دنتن وہ تو ہندوستان نام گفت ہو ہندوستان چند بلوچ بیتگن اس کو بلوچی زبان آیا بیتگ آیا نی واسطہ ہمن کتگ من وشتا مردمان من کتا بلے تو کا رنگا تو مجھے دلا جانے کہ یا کھنچی مردمیا میں ہاکا شانیم یا ہاکا نشتگت کہ منا سیاد وارثہ گوشیا ہوتی جاگا بیدارین وہ چند سالہ بعدم شیا چکار کو تو وقت بہتر جانے وہ ہمشے کے صدامہ کے ملک گیپت پدا میں ویزا روانڈا تنتے پدا مات کن ہم دیگے
10 سال پاگوازیں رندا ہمشن سند 2002 کستن کویت منا گشتے اما منافقہ کمیک مکارا دارائیں تگت ہمشیا گو منافقی و دلاری کت گو منی اصل کمپنی مالک واسطے او لندن مقیم آئی پدہ انگرا آیا گا نیت عرب کنٹری